Tiyang okay panipon malen wow na rakso pon peyu wow ki sunan kan kodukan kunana lang kunan kanyay ko wow choro rang sa pulmachay kop na karyang kop na speaker legislature som kopong labalabakan nan tanian siya mumot sa parlamento chon pon peyu isak pachawan ko kumran karasom na sa pulmachay kuman Rahnwet ngay sa Nicolas magan pachawan kalile ko kumrakan Autapan sa kulmachay ron Rahnwet. Oyach aralaban sa kulmachay ron kan kayo kasarawen kawawi kawatongkan and Rongen may te liberation te yakutriya sa Koryao men kabasa may pitokan sila sinen kabinsalit te sumako bitay sa tungaw o kasulo sa kulmachay ron masanlangan porpe. Rong sang kolonya wing ponpe kanien rong nan sa machay region ponpe. Pechuan na natire rong makasalita me. Social labras and ponpe state pan pechuan ewang. John wing ponpe o pechuan muya kasarawi ew ang rechitan tatokan kamatong kan kwen kawawi. Sabon machay Rahnwet muy te. Rahnwet Liberation Day yakutriya sa Koryao yakin pachawan miyawi ni September isa kay wan par koros nintuan tami sansan me parwat hewya par kapay saksilu me way ponpe pan muya tatokan kawapan ran kasampanan ponpe watch kasarawi and Richitan tatokwat pan pachawan miyawi ni Chulay sa Koryao par yakutriya sa Koryao Kulak silumurin sa was ng wasan chamacham and fixed me pacha tilanier wenach. Tame sansa sang raichon tatok kanan banyan sport and ponpe state me way yisap me ban chaweta kamatongan liberation day and barwatch. O kamatongan isapisu me ban pachawan yawinan barwatch. Wekan me ban yang chawe kamatongan barwatch. Ye wen matalani wen kuchi wen sakos Waisono, Wenach, Polonia, Sapopik, Pingilak, Mokilak, o Kapngamarami. Kamotongkan mepan pachawan miyawi nan parad wach ye kamatongan changacham, kamatongan yakiyo, kamatongan pampat, kamatongan basketball, kamatongan pelopol, kamatongan lawn tennis, kamatongan table tennis, kamatongan soccer, kamatongan micro all around, kamatongan light, kamatongan wrestling, kamatongan pok me chow chow, o kamatongan boxing. And bilpajawan sensa lang chon way me sabol na child program and kasarawian Tristan kamatong kan ang kawakan Rahnwet may te liberation day and parwatch pan pajawan sensa lang chon way ni Main kabasakan ng Facebook sa radio, yung Facebook sa radio, cable TV channel yung sa Koryao, Facebook live feed, YouTube live feed, AM radio, kita pa sa tuwa. Koreawan sa kulmachay rongan Rahnwet, pala na kulpachawana palito kayong silasid, and kabinsalit, so mga COVID sa tuwa, and pachawan sa Karakuboy papan, may raila ramasakan makaknyang kach kita pachawan nale. Tokan sila sila kabinsalit so mga COVID sa tuwa, sang sari sang parlimaw lalay sa kuso, o sang haramas lao sang paray sa kwalo pachota. And bil pachawan sansal, may raili akan medisayan kaknyang kach kita pachawan nale, tokan sila silwach. Tokan sila sila kabinsalit so mga COVID sa tuwa watch kan pachota kaplikal, Perbalian Manunian Ponpe yon it dispensarian Colonia. Palian publical kan pachawan rata. Klok walu naman sang laglak ng mauni sa ujik sang niaplan niyalan oran paunat. Sang klok walu-walag naman sang laglak sulu morin sa was. Karas naman yang coach kita pachawan ala tokan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwawach. Tananane o te tatarapwet mo ang tokapan pachota.
Tokan sinasilen kabinsalet so mga poverty sa tuwawat kan pachawan ngawi nipa. Ang kawitan kanyan US Central Port Disease Control kuningan sila kabinsalet so mga poverty sa tuwawat so chakabar apol parara bachpacho ni percent tuway sa kayo konche. Non-repos magunbachota sampalyan Tonpay State Vaccine Administration Kasaleta Manila ni Chulay Sakaywan Pari Katria Sakriyaw Ray Ramasan Tonpay Kanme Pachkiyat Tapachawanya Takan Silasil and Kabinsalet sa mga kubite saktuwaw Mapachkiyat Tapachawanya Kayong Tokta Sakan First Dose and Johnson Moderna o Pfizer Pachpachan Present Wali Saksilu Takan Silasil and Pfizer Kayong Tok Pachpacho ni percent unay sakriyaw karyawan tok kasakan tos pachpacha ni percent may sakwano. May pachawan kanagala karyawan tok ay silasil kasakan tos and koras sang sarilel aramaslaw pachpacha ni percent sisak kayo and pachawan sansan maramot chay sabalman ko unay silasil silo eyo matar na vaccine eyo chansan no eyo Pfizer Mekin pachota ang kraisarikan. Ang Moderna vaccine kin pachota bakriyaw nan ray ramri sa kwalunan tunga. Johnson kin pachota bakriyaw o Pfizer na kin pachota ang kraisarikan. Kin pachota bakriyaw nan ray ram kriyay sa kayo nan tunga. Kain saklan sa kulmatay Rahnwet siya iran masanlangan porte. Malangal pa ang pachpacha ni P 0.1 o'clock 1 minute riyay sak naman sa mulal pan paspacho. Nipit riyaw kulakayo minute naman sak sununguray sawas. Malangal pan paspacho nipiche kulakono minute naman sak tuwang isawchi. Rahnwet pan kabakan yang marmarakan kacaw pan kak niya kacaw mesil. Kesiniya pan paspacho. Nan pungan pan masaw balwapang numay. Isak limaw lalriyay sak nanawayaw. Ilok pan paspacha mit pit sido lalima. Ni sauchik pan kabagano pan kak miya marmarakan kacaw mesil. Kisiniyang pan paspacha pan mesa numaylay sak limaw lalriyay sak nanawayaw. Ilok pan paspacha ni pit ew lal sido. Niyara niyesil pan kabagan yang marmarakan kacaw pan kak miya ngalanan sabay. Kisiniyan pan paspacho palimasan numaylay sak lalriyay sak nanawayaw. Ilok pan paspacho ni pipsido lalima. Wan lamlam ranaya paspacho ni tikari. Wali isak isu wan lamlam Rahnwet paspacho ni tikari. Isi isak isu. Wan sasongan kacaw mamuratinan ray nanawaryay sak kayo. Paspacho ni insis. Eyo poinche isak walu wan sasongan kacaw mamurati. Nine sampawat paspacha ni si isak silu, point isak silu. Tonpay pan sang kaspin klapono minute pa isak suling sauchip, o pan from sa lang kaspin klapono minute isak suman sang lakaw. Nain ko yung natsaka na utatan sa kulmatay ng Rahnwet, kalanganan kubran karas, o kasalelya.